Hazır sizler. Emniyet yolda çıktı. Narmet Tüleyip. Sizler. Yok, bunlar da şöyle. Uydu, ıhtarı türde açaslarım açmaçlarım. Yeninizden uyuyun. Yeni cevap verirdi. Onun kağızını surasan, kimdi высылать это вот это. Surasan Ben kağızı. hazır bari menen tanıştırdım. Ivanov menen Sidorov Petrov'da высылать это. Ben bari menen tanıştırdım. Kağızını karasan, Ivanov Sidorov Petrov деген чечим. Жерде Ivanov Sidorov Petrov. Yok, Ivanov Sidorov Petrov жашабайт. Ben sizlerge bere almayım. Anda bere almayсың. Cevap ver көрсөт да, мына кағаз. Yok, кағазды көрсөт да, Ivanov Sidorov Petrov. Nizamda öpülünde bari tapşırılgan. yok, bunda da. Yok, Kağazды көргөзсүң. Көргөстүң го? Kağazын сұрасаң, Ivanov Sidorov Petrov деп чечимди. Нарманов Санжар ошол Высылать деп. Принудительно. Ал соттун чечимин мен обсуждение кылганга укугум жок. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Конституциясынын негизинде эч ким соттун актын разъяснение кыла албайт соттон башка. Koktu çıkma oynuyordu. Maçta. Tristan Türk'ü, Tristan. Türk nasıl? Tristan Türk. Tristan Türk'ü. Hey, sen özgürsün ki. Hey. Natalya hamakta oturat hey. Natalya hamakta oturat hey. Отпа,